I ponovno smo zajedno. Hrvatska ima 2 nova svjetska rekorda u ronjenju na dah. I to u jednom od najviših jezera na svijetu. Prije nekoliko dana 5-člana ekipa ekspedicije Himalaja vratila se u Hrvatsku. Iako su bez zraka pod vodom bili i po nekoliko minuta, to im kažu nije bilo najteže. Iznenadit ćete se kad čujete što jest. Ovako to izgleda kada se spremate zaroniti u jezero na 4720 metara nadmorske visine. Lidija je bez zraka bila 2 minute i 21 sekundu. Osjećaj je fantastičan, koji svaki put kad se postavljaju neke nove granice, kad se pomiču granice. I ruše rekordi. Rezultatom od 3 minute i 28 sekundi pod vodom, Vitomir je novi nositelj svjetskog rekorda. Ako ste se ikad pitali o čemu u tim trenucima ronioci razmišljaju, evo odgovora. Zamišljam razne boje, radim na tome da usporim otkucaje, ali postoji cijeli niz tehnika koji se uči kroz ronjenje na dah, na koji način se opustiti i ne misliti na to da eto baš nema zraka i da baš treba udahnuti. I onda to prođe, nekad uspješnije, nekad manje uspješno. Biti izvan vode na niskoj temperaturi pri naletima vjetra iznimno je opasno. Na takvim visinama koncentracija kisika u zraku zna biti svega 10%. To je bio nekako moj najveći strah, znači osim hladnoće, kako ćemo se oporaviti na toj visini, međutim to je prošlo dosta dobro. Da bi uopće došli do jezera, prvo su morali proći 20 sati terenske vožnje. A onda ih je čekalo 6 sati uspona, no iza njih su godine treninga i sudjelovanja u natjecanjima, pa su i taj dio odradili timski. Mogu reći da smo prije htjeli kukat nego sakrit nešto, tako da smo non stop nešto kukali i eto, mislim da smo svi dosta dobro to podnijeli, tako da neke prave opasnosti nije bilo. Ni zaron, ni iscrpljujuće penjanje nije im najteže palo, već presvlačenje na hladnoći. Nakon zarona skini to ronilačko odijelo i obući se ponovo u toplu robu i taj moment, gol na Himalaji na 5000 metara, to je bilo najteže. Sad će se posvetiti treninzima, a onda možda i ponovno u ovakve nove pothvate. Švedski The Cardigans oduševio je prepuno